Dobar dan ljudi, danas radimo 16 personality spit, ne znam ja na hrvatskom, budala sam. Tako je. Ja Da. i Borna ćemo Dobro. Ok, znaš kaj, samo Čitaj. idemo. You regularly make new friends. Često nabavljam nove prijatelje. Je. Jako. Fuck no. Seeing other people cry can easily make you feel like you want to cry. Disagree. Fucking disagree. You have to make a backup plan for a backup plan. Ne, what the fuck? Agree, ali slabo agree. Koga je sljedeće pitanje? Usually spend time... Yes, agree. To sam ja. Ja se nikad ne raspizdim. Bar kaj ja znam. Ja disagree, At znam. social events you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already... Yes, agree. Ja se nemam s ljudima sprijateljila niti da mi platiš, bogate. Ne. Ne sam takši. You like to use organizing tools like schedules and lists. Bilo bi pametno, ali ja to ne koristim. True. Even a small mistake can cause you to doubt your overall abilities and knowledge. Mala mistake, kak je to na hrvatskom, pogreška može kak ti ga početi misliti da ja sam nisam vrijedan života i da nisam pametan. Pak je mala pogreška, onda ne. Mislim, ja sam na sredini, jebote, ak mi neko reče da sam peder... ne znam. Možda jesam, možda nisam, ko zna. Dobro, idemo dalje. Comfortable walking up to somebody fun 30 seconds talking to work conversations. Evo, ti si pametan, ti mi objasni pitanje jer ja ga ne razumijem. Osjećaš se ugodno samo hodajući someone you find interesting. Aha, dojeti do nekoga koga si slučajno našao i krenuti konverzaciju, razgovor. Ne. Znači najdeš nekog zanimljivog i počneš spominjati život. Ja da hoćem, ja ne vjerujem, znači ja ne vjerujem doći do nekog i reći o bog moj ime Mateo, ja sam to i to, ja volim to i to, ne mogu. Ja moram, ja to stalno delam. Okay, you're more inclined to follow your head than your heart. Agree, ali drugi nivo. Jer... Čekaj, trebaš prevoditi? ne ovisi o situaciji. Znači sredina za to. Je. Znači ja ću prvo razmišljati, znači ako mi neko dođe znači dok mi neko dođe trčati prema meni i kaže mi da ga ubojica prati. Ja neću sa srcem onak idem te spasiti, neću to sranje, nisam glup, ja ću razmišljati je li taj ubojica veliki mene, mogu ići ja protiv njega, možemo se pošteno potući. Ja ću prvo razmišljati, onda ću napasti, ali opet neću... Meni možeš ovisi o situaciji. Točno tak. You usually prefer just doing what you feel like at a given moment instead of planning. Je. Full, doslovno. Neće biti fullu doslovno, ali moram. You rarely worry about whether you make a good impression on people you met. Disagree, ali prvi nivo. Iskreno je. Jer, okej, mislim, ono, kaj me baš, baš me briga, ljudi bu mi govorili, joj, gledaj šta si, tak si debel, moraš u teretanu. Dobro, ugodno mi je tak biti, ugojeni sam, hvala lijepa. You enjoy fucking hell. You enjoy Uživaš u prakticiranje u grupnim aktivnostima. Stavka je znači, ali ne znam, čekaj, hoću ovo reći. Particip, idem ti.
Participating. Participating, mislim se kako zgora, participating in a group activities, yes. Družiti se s nekim volim, ali da i dođem do čovjeka ne hvala. You like, No, ok, no. ne. You like books, ne. Ne, disagree. Imam deo prvi dio. Je, ne, opet. Your happiness comes more from Je, helping others. je. Agree, ali prvi nivo. Isuse, mate, mi smo tek na 30%, pa koji kurac, koliko ovo traje? Piše 16 prenosa, a požurimo se samo. You are interested in many things that you find difficult to choose what to try next. You're Ne, disagree. You find it. Ja jesam jako. You are prone to worrying things. What the fuck? You are wrong. Jebem ti pas. Prone. Prone to worry things. Well, koji ko? Kaj ti je? Kaj ti je? Šta, možda knješ spat? Šta se isključio, bogati? Daj čitam još jednu disleksiju ovdje. You are prone to worrying that things will take a turn for the worse. Je, poznati sam po tome, jer jevo te, kaj god je, ja bom našao neke negativno tome. Daj reci neke kaj mora biti pozitivno. Našao bom nešto negativno v tome. Bilo kaj, reci. Kužim, pesimist si, okej, ja ne sam toliki. You think the world is better place if people relied more on a rotational and koji kurac? Rationality and less on their feelings. Agree. 100% sam siguran da je to točno. Je. Pa lik jebote nećeš ići živjeti u svijetu gdje su ti svi joj jebo sam mi ženu i sad ću te prebiti ko majku. Nek razmišljaj malo, ono ak ti je žena se jebala s neke druge znači da te neće. Uzmi kuću, uzmi djecu, nju stavi na ulici vani. Dalje, koje je sljedeće pitanje? You prefer to do your chores before... Disagree, ali prva razina. Isto. Jebo te ne mišao dok mi mama reče operi suđe, ne mišao o je suđe! Mam. Enjoy watching people argue. Ide kak. Je, zanimljivo je, jebo te ne braš. Koliko god me zvao psihopatom. Zanimljivo je, samo da znaš, jako zanimljivo. You tend to avoid drawing attention to yourself. Yes, agree. Ja nećem da, na primjer, vani smo negdje i pravim neko sranje i svi me gledaju, ja nećem to. Ja ostajem iza u sjenama. Ja hoćem. Disagree. Jebo, to doslovce ti si mjesec, ne, ti si sunce, ja sam mjesec, doslovce, bogati. Ja prva. You often end up doing things at the least possible jako, agree. Ak je za školu, definitivno, ovak Pa ne možda. baš. Lik bilo kaj, evo, ja sam tek danas počel jedan video raditi. Umjesto da sam napravim kak 3 videa pa stavim pa ono dalje. You have always been... What the fuck? Fascinated by the questions of what if anything happens after... Jebim ti šta je ovo? Ja jesam. Ja sam bolestan u glavu. Jesam. Ne bre, ja sam uvijek znači ja sam ti se jeput lagnuo u krevet, samo da počeo se razmišljati. Znači ja sam kršćan, ja vjerujem u Boga. A kak Bog ne postoji, znači jebote, ja sam gledam strop gore, ko da sam na drogama, jebe ti. I razmišljam crnilo i nekaj post, znači ja razmišljam kaj dolaze poslije smrti, znači 2 sata sam jebut razmišljam maksimum. Isuse Bože. A kriv moram, ali jebut.
Da si ti bolestan kažeš, još imam tu medalju. Idemo dalje. Okay, you become bored or lose interest when the discussion gets highly theoretical. Oh, fuck no. Lik, ak teoretički postane neka tema, lik, ja bacam sve karte ja kaj imam u džepu, ja sve bacam na stol. Što ti to rekao teoretički? Theoretical. Teoretski? Teoretski, znači na primjer, evo te ne znam, pričamo neke ozbiljno i odjedanput počnemo o teorijama. Mislim, poznaješ me. Te koji najveće teorije ima u glavi i ti uvršavaš tim poslom. Ja mu ono kak teorija velikog paraska, ja mu onaj Sheldon, kak se zove moga te. Ja sam mislio da smo mali bili. Moj deda dojde, ispituješ ga, kaj bi bilo ako čovjek ide u drugu galaksiju, je li dalje pripadnik te galaksije ili neka drugo? Moja teorija je da je ovo, koji jeba ti besmete da investitor pametno. Zapravo imam ja jednu teoriju u tome, a hoćeš čuti? Neću čuti da. You find it easy to empathize with a person who experience are very different from znači da suosjećam sa osobama, ili? Kaj znači empatize? Ne znam, trebamo novo kada progugla to. Empathize, kak? Da si s osobom, makar nemate iste ove. Naprimjer, neko ti dojde i govori ti kak mu je žena umrla i to sve, inak ti se, baš mi te je žao, a onak, niste ništa slično. Je. Disagree. Ako mi neko dođe plakati kad ga je žena ostavila, to je njegova krivica, nije moja. A jebi ga, može biti pedoš. Mislim, ako mi dođe pedaš, bum proba nešto napraviti, bum ga onak, dal mu alkohola, bum ga neka proba, ali ako dođe neko random kog ne poznam, koga sam je put. Mrš. Contemplate the reasons for human existence. Pazi, piše rarely. Ti kako ponekad razmišljaš o ljudskom čovečanstvu i svrsti života. Ti to delaš, ja mislim, onak 24/7. Da god se čujemo malo dužega, ti meni povedaš kako smo mi ostali jedni majmana, kako su ljudi glupi i kak ne znam kaj. Ali doslovno. Kao da smo agree, disagree, ne znam kaj da stavim. Znaš kaj je agree, sutari, jebote, ja razmišljam teorije, radim. When somebody thinks highly of you, you wonder how long it will take them to feel disappointed. Baš mi istina, znači agree. Znači ja bi dodao još jedan stupica agree za ovo. Jebote, ja ako nekoga upoznam, budem prvo se ponašam ono, kak normalna ljudska osoba, ne bu se vidjela razlika. Ali čim se počnem kak prijatelji ponašati, ja bom sam čekao dok bom rekao, kakva si ti to ljudska osoba? Sam čekao. You would love a job that requires you to work alone most of the time. Agree. Ja hoćem nasam raditi. Jebite se. Nikak. Osim ak je mafija i takve ilegalne stvari, onda trebam društvo. Okay. You believe that pondering abstract philosophical question is Philosophical. Ok, trebam prevoda, Borna, mozak. Kaj tu ne radiš, ajde Bogu Isusu? Pondering abstract. Znam reći, ali ne znam značenje. Vjeruješ da ti kurci filozofička pitanja je... Filozofički kurci, bože. Filozofički kurci pitanja je trošenje vremena. Da li ja zato kada je to tak, istina je to. Ja sam filozof, tako da...
To je Disagree waste slabo. of time. Doslovno je waste of time. Jer ne govoriš da ti nisi psiholog. Ti si fiziolog. Ti si filozof. Si ti filozof, si ti ovaj psiholog. Psiholog govori kak si ti ne znam kaj, onda te spituje kak je doma, kak sve ima veze s tem, a ti normalno ne vjeruješ to, zato kaj si, to jest vjeruješ da je to trošenje vremena, zato kaj si pametno biće. Kad nemate, ok, then I agree, idemo dalje. Shut up. You feel more drawn to the places with busy, bustling automass of what the fuck? Atmosphere. Jebem ti moj engleski. Disagree. Disagree. Yeah. Kaj je tebi? Isto, ali prvi kružić. You know, complete... Ja dobijam disleksiju svaku sekundu kad ovo rešavam, boga mi ubi. You complete things metohod... Jesi pas. Koji je kurac? Ne znam. You feel confident that things will work out for you. Prva razina disagree. Jer sam negativan. I moj gender. Samo, kasnije, ona je jer mi je rip. To je to. Ok, moj gender, female. Je? Ok, ne veze. See the Ima results. male, female i other. Kaj je other? Kak drugi? Ne znam. Pa, znam kaj znači, ali kaj bi to trebalo predstavljati tu? Jebote, ne znam. Ja sam već stisnuo, ja sam mail stisnuo i idem dalje. Moje Virtesou. Virtesou. Ja sam campaigner. Ok, znači ono, uvažno su ono slova dole kaj je. Znači ISTPT je moja. Ja sam NFPT. Reci dok si 14. gotov. Jesi? Your profile. Ok, kaj? Ok. Nego sad bi ti trebalo doći kak jedna stranica da ti piše sve za tvojeg lika. Pa je, tu sam. Idi dole pod osobe koje su kak ti. Ja imam Olivia Wilde, Belle Griles, ne znam, i Michael Jordan, Clint Eastwood, dole ti piše, Milija i Gdje je to? Samo dole listaš i onda boš vidio kako su ti ljudi. Znači, ja sam doslovno full dole i ne vidim ništa. A ne full dole, nego samo polako ideš prema dole pa boš vidjel. Između Introductions and Strengths and Weaknesses. Ja ne znam da si ti, ali sigurno nisi tam da ja jesam. Ok, meni je Daniel Craig, Michael Redgard, Arya Stark. Kam si ti kurcu dišao? Ok, ideš na početak, ideš. Tada ti piše ime tvojega, personality i jesi... Piše mi, your profile, hi Boban, you're a turbulent campaigner. Gdje si ti? A gdje sam ja, točno to? Čekaj, ja ti Gdje si ti? Naš sam. Koji su tvoji ljudi? Ok, ja sam tu. Introduction i dole...
Ideja pišu ljudi. Između interaction, onak malo ideš polako dole pa ti između streks and weaknesses isto. Evo ga. Robert Downey Jr. Ja sam To je ovo jebote, Tony Stark. Robin Williams. Ti buš boga. Quentin Tarantino. Lik, slušaj ovo. Kingdom June, što je to? Slušaj ovo. Ja imam Indiana Jones koji je sličan meni. I znaš Hawkeye'a sa Avengersa, onoga kaj Luki Strel ima. Je? Znači piše mi Hawkeye Avengers i u zagradu mi dole piše why. Zašto? Ovo ja imam Will Smitha. O jebote. Imam Spider-Man. I dole mi piše wow. Jebote ti Spider-Man, ja Hawkeye, jebote ti sereš mreža, ja bom sa strelama ih pokal. Willy Wonku imam. A jebem ti. Ja imam neku ko se zove Lesbian Sounder. A ne, Slušaj ovo, ja imam nekšu koja se zove Carrie Bradshaw i dole piše Sex and the City. A je, to je film. Ja imam James Bonda. Willy Wonka. Čokolada. Ja, okej. Nego ljudi, to je sve od ovog videa, nadam se da ste uživali. Ostavit ću u linku ili u deskripciji kak ti ga za da vi možete pratiti taj ispit i to vam je to. Bježte spat.